Kat nangut kin syak jet nam taka personal interview hakaneka meklia polis nam ta kini post bafer badon jong jubi kategori ebi kategori UBSI terter temta ngin an pensyaya bade pakane gibun ma bila kali tama haban ya suki paski mla are ban shukuni urut bun kamru kawai bat ba kadai panggil nomor habla jai pajai dalale kerki don bet jumpa kalah Allah kataru kindon baj mau kendit kan soj kini tai ban marba de hikinombar te mla are banong ta Iswa ban poe pai kini sakat no kita ki ban poe ka post interview nalor kane ka 20 times one kasi iswa ban poe kata te i ka jumutip nam tai candidate bah po ka official website menta kila ai ya ka answer ki jong barok ki kini post mo answer ki jong question jong barok post adap ailot te phila ban compare ya ka answer ki bare ka question jong phi bat phila ban katno phila ban score ya kata ka exam jong phila de AB UB UBSI ru phila ban nakatuhi phila ban check katno phio score haman lagi post ba bito exam dan dalam tabet next video ngas penmi beda ba katno kata ka long show antat ke yam dari bang ba okay kata mo mna ta sepe next video tikla bun ba kali tambang habya ski in sabatai te katno ngut kin poi ka personal interview ngan watai kowe hadu barok kini post badai kenang ba kitu ki ba UI kin tiplot ma kidon ki bladap tipru dari babun ki bun ki kam tebe ere ma te ban poi ka personal interview ki simtang 1.5 times 1.5 times ma ya ka number of posts kama ba kata ma number of posts baik haka shua ban poi to exam dep jumare ki sim 20 times dan nak itu 20 times sim satang 1.5 times bun bahagi badu tengene pej unta sedang shua naka UBSI te haka UBSI haka kibayot to exam ki apoi hadu khat khandai spa amta maybe arajar ai gendon maybe alam duna alam baklashi nomor ne kane ndiat tamba mtai khat khandai spa arajar te giban poi ka personal interview menta kin poi satang hispa khat sangut total ma tangi poi pej haka UR khat prangut haka khasentia sausangut haka garu kategori saupunyungut haka order STSC kategori sangut borok bilang hispa khat sau so lada marba lada ya kaju kimak ya kaju gidon lagi be kaju mak so skinno maybe hispa sanpo maximum hispa sanpo ne murda bilo ya ka aspa kenar ban bun ya ka aspa amtai te marba de dro kamak te kin rung bej haka personal interview te shuong no ba kane ngatang shwa pen khem exactly mon marba lada dro te nagine kin duna no kin bun no mde duna no de la dro nagine kin bun no mudba kan poi no shaka aspa mtai aspa duna tama kam tam shu ya ka aspa am tikana kan tam ya ka aspa te mudba sekarang ba UBSI na kita ki arajar duna satang arspa duna kin poi shaka personal interview telada ka question ka easy ka question mudba kan high ba ka score takadang ang mga habana page shwa ka long gumno ka question nang yun predict men ong kata bani compare ka last kami hapren marba menta ka question ka kham long easy bani compare ka last te nang shu banong predict la ong menta takadaw te kami jenjar ba ban ong lupa te ngasape ha next video ma haman lagu boy ngasape te habede bat ka UB constable onam branch constable onam branch constable ki ba poi ka batho exam ki poi hadu khatlai hajar tam khatlai 1,000 approximately khalai 1,000 ki poi shaka skin dei 1,000 maka dei khatlai pralai nyu te 1,000 poi yo tho exam okay te nagine kiban yo approximately kiban poi shaka personal interview kali 1.5 time kan poi tang 1,000 tam te bun bahai wadu takadaw kan hai bah ka score hangne kamul ka marks kan hai bah kan he bah mara ka jigri ka suk tang ba kham yo he kita gen yo tapai habede bat ka UR kategori mudba nakash spa pra ka post ka vacancy tang spa andrup arngut te naka khasjantia saus pa live r garur saus pa live r oda STSC sansau de borok long syajar prapo ini rula bun ba dadi 0.5 kata la atang tu mo menum tho de 0.5 la khimi won pendap lang itu syajar prapo te hangne ru ski estimate bitu kan no khasan spa na khala hajar lada kidon kibaya kaju max mo ya kaju max teken rung bai kata kadai tangka
fixed wage ngapan ken fixed wage 1.5 into ya kata number of vacancy mo te pila ruan divide ma pi ma multiply ma pi 1.5 into 108 ke poi kat no te pila nang ya tarai tengmut ba maybe khasan spa shajar khasan spa in that number ikan poi tengmut ba kiba yu duna te long bye bye minyo ara te kan hai ba ka skur te kadang hap check we poi kan hai ba ka skur fireman kiba poi ka personal ta kiba poi to exam ki poi 1000 tam te menta ki ban poi sila ka personal interview kan poi setang arts pa khandai phulai mut baro la maybe lais pa san pho kum tai 400 below kan poi saka personal interview 1.5 time da multiply mut ba naga UR sop sangut naga khazin dia ispa kan yau garogo ispa kan yau namta ka oda STSC tang khat sangut te la kilon ki bedro la ka jong kategori te kinrung baj ma mderi ba fix kan ke kan fix te bedro te kan kiu ya kata maybe la bun wa ya dro la kan bun chu shuru kata hunus to makane ke tang ba pen i manga ba pen khen ma but not more than that 1.5 time driver fireman kiba yurung driver fireman nyos pangut te nakine ki nyos pangut kiba ya to exam mut ba ka approximate ba kan poi ka personal interview kan poi ka prapo tu shispa sanpo maybe mar pom kenyes prapo to me prapo do shispa sanpo ngot e tai kin poi prangut naga sukhen ba naga fixed number khat arngut naga UR category life arngut khasajentia life arngut agaru sangut oda STSC berolong prapo te range kalau prapo do ispasan pongut kiban rong syaka personal interview ta kadika number bakan poi personal interview mo laban khambun laban hiat magi number ba langal ong mo la ya draw ki max laban rong te laban bun laban fix tik ateru mlaron tip. Okay, fireman mechanic kane te kaduna ba te habde fireman mechanic kine te kini urung ki baro tarai kiduna ba fireman mechanic ki bayo the exam ki don khnai puingut ta kapus baro kalong ar penru total te UR de lai te nakalai urung san te khasajen tia khatwe urung khanyau garu khatwe urung khanyau dan oda STSC tang kawai 1.5 te la rung bai saka arpus lada kidon ki bayu dan barok long ar penreu te kinre ki bapoi tho exam ki yo tang khnai puingut te lada khenya kane ka 1.5 time mut ba tang sau khongot ka chance ka kham yu hai ka fireman mechanic te ka kham ya yu ha ma kiduna gine te ki ba kham le bham mala te la kana bi ban yo pe ma la yo ne 1.5 time te ta la don se ki ba pe exam don se ki ba yu te kum tahi te kiduna ba te la don ki ba draw shu ki draw ka max ka ju baro khnai phu ki la ban rung khnai phu ka personal interview tama sepe ki long nom la ran pedik lu bamta senang ken lupai ki max na ka ansar ki bladap ai MPRO operator baro kiba poi yo to exam ki don san hajar tam san hajar rus pa pra la poi san jar nyos pa e te kiban poi ka personal interview approximate kilong bait lai spa tu lai tu saul ne lai spa san spa ngot kan tangan poi ma buat nak tei ba san hajar tam la shu yu kinyo rus pa tam in poi personal interview tu san spa la kut bai te kada hap khen mai max te sapej hang se check te pej ma naka UR category sa penyangut na khasajen dia spa apply ngut naka garu category spa apply ngut naka order STSC khasan ngut to baro long lai spa pra to approximate 300 to 500 and 300 to 600 kumtai kum ka depend ka shong be ha jing edro gi max signal bian operator ki bayo to exam ki poedo siajan ruspa live saw maybe khat news pa e dan kiban poi ka personal interview maybe prap saw do shispa san pho baneru prap saw do shispa san phongut ta ka approximate ke ba la shupen adjust like kumta pejma khat saw ngut na ka UR category live flying ngut na ka khasijan ja live flying ngut agaru san ngut na ka order STSC baro kelong prap saw te mtai prap saw sha ka shispa san pho approximate teng sai khen yima kadin kelong mno la da easy pelat te ka high ba ka mak. Okay, bun bagi bakali kadai jongka am branch constable ma AB constable ma ka bun post ru kadai kanehi ka ba suk ka jingkali ru kadai kanehi depend am der ya baro basuk dan basuk dan bumsuk ta na rawang ka thepej ba excellent ru bun bha kane AB constable ka excellent ki don ka ba khandai spa tam ma tang ha kilai tadi senta tang jong khasa jeng tiam khandai spa tam
khasa jantia maybe 800 kinyo ada gitu giwe game day no diwi kategori te maybe 800 jong khasa jantia tang kita excellent sudah kita ta ngin page mo jong ka branch constable ma page mon kibayu urung kipoy hadu ar pun 2000 nam ta ka exam buntam ka digani ar pun 2000 te ar pun 2000 ki batho exam kan poy interview kan poy setang ar 1000 belajar kan tikin bon bagi bedro max kan tikin bon ba mun ba the approximate value 1 poy personal interview kan poy hadu lai hajar kan poy be lai hajar te lai hajar ne 300 lai hajar tam kan poy be ta bedro tengah tip bahagi bon ma mar last time pergi bon bahagi be kaju mak te kan poy be syaka lai hajar ngut tam e jun poy syaka personal interview habade be jongka EB constable right nam ta ka UR kategori lai spa lai pendru te maybe kan kan increase kata me poi san spa jong ka khasian tia phas ba kanai pendru kan te khasan spa nang poi ben garu kategori te khamlo garu kategori maybe 1000 ram ta khamduna then ora ST kan rom nang ram project kan maybe ta kinyo aspa so kumtai kan poi be syaka lai hajar tam te ki fix number te di ar hajar tam tang ba lai hajar te kin poi be nam ta ka na AB constable dan driver constable bapo exam kita ar hajar tam te katkum ka 1.5 time te poi syaka aspa ba aspa tu san spa kin poi syaka personal interview laban bun laban hiar ong biang baik mau bahaya ta UR kategori lai ko arngut khasentia prabun yongut garu prabun rungut kita kini mo la don 0.5 la ad baik mo ada di prapo posan point san la di no prabun ru la su adjust baik itu kan nyo oda STC nyo pus te wengut kenrung te la bandrung tam ya kataru te baro kata longal aspak handrew so nada kidon biadro murkan poi be syaka 200 to 500 ha kata ka in between that emut ba kita gi arjar mut syajar ngutam itu la sudu empoi personal interview ra te pe kinombar neng la batai we poi we sa check baham pi sangap bah hadu katno kin poi hadu kita ingala depan batai kita ba tangkat tama marba gibu ra kata 1.5 time kin poi syaka personal interview te wala da bu 1.5 time ru kumbalong bai haka 20 times number of vacancy hang tur gila kumno da don gi bedro kirung hang tu gi bedro kirung kisim tang hayajan mabi kim lam sim su sibun haka jing mara isim tang mabi ka timing ka khame jana jan train mar bla dai sim bun la di bedrong bun te magi mesim re te hang ne bade mar bade ki max plus lang kertin anda jumara la plus lang dan nak bayar ke juma cenderung baik berok ba kin pe ranking baik ini pe dia ka max ka ranking dan pirung ka UR kategori ne pirung ka sejanjana depend on that te kibun bagi la masa jangan sepangat ka UR kategori ro ngala sina ka video kadno teli cu kita ka UR kategori dan hadu mentaro kinang bun ki bakali sepangat ka UR kategori te habede kata ka UR kategori te sa senabi yang aku video nane pilawan page yang video adab la janjar ban wat yang la bon bagi video te ngasa persang man senabi yang soka video kat barang kapor kadang don kampat mi result teng sa senabi video abe bitan senabi video berkali bat kita ki approximate cut off kat no lawan yo rung bat ngan sepen mi no iki question kat kum ka answer ki ber ai ngan upload baro te tangkat nehi ha ke bari begini te conclusion